To kadugudum pansami karbisengkan kimi kardom pajero kardom pini labangsu a video long penili than konjining halam mangala hello 125th Constitutional Amendment Bill 2019. Sri Kiran Rijiju to move for leave to introduce a Constitution 125th Amendment Bill 2019. Sir, I seek the leave to introduce the Constitutional 125th Amendment Bill 2019. Representatives for discussion on the 125th Amendment Bill to the Constitution. The bill is aimed at strengthening the ADCs and territorial councils through direct funding, more rights and bigger autonomy. 125th Constitutional Amendment Bill labang so bill yung si pass lo pulutan te direct funding do po lapen labang ki council lo ng member ng bat po council men ng silar po labang so a bill yung si pass lo pulutan te panchayat ng lujok po pugun thana tumda dolo ikroy tumta dupig lo ikamke tumta penang ang sai claim lo lapen ki chidon lo tumta dupig lo nasi labang so a bill pen la po ana yur gido I labang so bill long upipilo gitu itu tumpini angton dari tanam senem labang so bill long gado go clause samando kiteng sia clause lake short titles and commencement clause 2 labang ke amendment of article 280 clause 3 labang ke amendment of 6 schedules lasila ke thoma clause alams na mele tum than clears man kiteng sia clause lake short titles and commencement mate chiek penamet labang so bill ke pangdag dia pangsia dak kulo lapen clause 2 labang ke amendment of article 280 article 280 pulute lake finance commission la lalo la sila bang so bila propose ating bel pulutang de article 280 clause 3 of the sub clause ca job pon po sipulo la sila non ke job pon ja ki mi sub clause alam bang lalo state finance commission atum si district council atum mate 6 schedule area council atum pansame alang atum si recommendation pipon po anke state consolidated fund long pen 6 schedules areas atum pa tangka pipon anji pu alang atum recommend pon unji jako dopo po thang hello tangka pu tha recommendation ki pige me ulo 6 schedule area dong hangke tangka ganang piunang lang athima ki duk tactic lang kawia son sige ong lang daka bang ke thang da ke heng lo belo Tetapi si kelang nang jela bang la puhello tangka nang pilo melo tetapi tangka nang pita aron pen kalima galan ma la talitum langdon chari nang ji la pen constitution pen jaton ba jaton ti ma la talitum lang ko cheng bar nang ji dagli tum kelang nang hi bang la puhello je state finance commission la ke panchayat ron mansip se mar Ilatum constitutions part 9 along lang lamuti technology lapen state finance commissions leke article 243I principal jablo angela article 243I ke leke part 9 alos dolo lapen la panchayat ron plan la part 9 plan ke 6 schedule area arlo 108 pusi pulo tang dela 6 schedule area arlo 108 po hormule ko sonsi 6 schedule area apartment recommendation ki piboma la sida ka bang kiletum chipakeng nang la especially ile tu mai MP labang so pila puthak alang li ing tang kring pen pakeng gunang ji kali pulo tang te ile tu ma 6 schedule panchayat along ana rum nang sunang tubji ang ring hita lalo asida ka bang kile tu chepakeng seroy nang ji to lagi clause 2 alam lo non bang ile tu clause 3 alam le thanam tulan clause 3 la bang ke amendment of 6 schedules amendment of 6 schedules clause 3 long bang ke pendangan sub clauses do la pen ke dinglet la sida kang bong pen na kinang sot so bang le tum chana lo na ang don da kinang so dang silo tema sita me video bang ding thulet po la sile tum da kang bong pen a kinang sot nai nai alam le tu than po lo na ile tum than po lo na je la bang so abila proposal ting ben dong si pass lo pro tang te district council along a member nang ba to lo Kasi kung na district si kung ansa member ke baju manili ali semar lo la nang litum video post pen lang lo pulo tente teglong pe me po la pen district council amenda nang lar po pulo la si kung na district si amen ke lar jima la danili ali semar lo nang litum video post pen lang lo te teglong pe me po la pen adun thu thedung kache lar ke teglong ibang la hello paragraph 2 sub paragraph 7 p nona kimi sub paragraph 8 jokon po pulo La sa paragraph 8 bang la hello state election commission atum 6 schedule arlo nanglut po la pen la state election commission atum si 6 schedule area arlo ke doan election na bank ke
alang itu mahin bensi conduct po pulo lasi la doctor chitonte bang na po hello state election commission te panchayat ron bensi se mar tang de la panchayat ron e plan ge sikhido lo wang on e pole ko sons no ko sikhido area lo election na conduct po ma lata ka singbar dam de la lata ka paking nang idola lasil da ka bang ta itu paking tu nang ji la pen ile tu kham khe tu nang ji la bo sona ke no claim la pen aron re claim long on ke la pen la bang so bilong si pas den lo plo tang te ning kan si angbong village councils pangi nang hi polo village councils ke pangi ba traditional village council ke pangi nang ji la ai ban gini di an ke no pudam de chitame ile tum karbia khai tum ko son sia ko penta mithang customary teng pen rong sari bom lo ma phala so si parjat nang hi po ka la pen bang methalaya sol ke la ai de si parjat ta la zela tum phanta la bang so provisions bank ke apply play polo la ke da sikchidula long ke large alam lo do thula ite subject ki minang pithupo ate department ki minang pithupo bota pulo department ki minang pige laga mi o lam lo itum chodeng nang po department ki minang pi o chot kali ile tum phana bang hemprex nang pi den yan dak sikido athi mai le tum ki hemprex ke johan sabi hemprex bang ke tum phan piniar ni tan pi pe det lo ni goya lam lo to lalo lasila bang so abil Aphuthak mi u buge ko tom tadu la pen ke la bang so pele Aphuthak hengno buge ko tom tadu la se hengno pu tang ke ko piloma me plo tang ke ko piloma e the nivel system le tum non thek pon long lo do la ta hai me la pen aku isilam than bon ne la bang la hello direct funding alam pendangan ki pathe do sitame la bang so bil pen ke direct funding nang pp pusi Anand Sharma committee hin pen sitame recommend lo je direct funding like constitutional scheme kali la pen direct funding jong si pilo protect state government la pen ke autonomous district council ang bong pen relationship bang immediate ji puselang itum ka recommend la pen ke tong don la si hala Anand Sharma committee report lang dam lo puli thiklong ji la ni li si screenshot and pen ang itum phan paklang lo li tum la video post pen lang ko te theklong pe me ko to la lo thetinena chitami li tum akenan so alam thanong lo sening thelo la pen ko people se ni long na bang so video se marlu ma po pulu thangte non he jong Assam chief minister ha BTR ke dam hot alang li ning je la bang so bill budget session hot pa passport net ta hai non budget session do bom lo la si la bang so na por wasili tum chinki du nang po la pen la hai hu alam se mile tum RDP du nang po asi do wis te me do be thak ne kardong